حديث مغيرة بن شعبة قباسو خان إمام الباني سيها خيست فدن إرجما ربي عليه الصلاة والسلام أكن ننجا لا تصب الأموات نملو بن هنجر نمدو إهن الربسنا فتؤذوا الأحياء نملو بنجرو أزاغوتني نملو بنجرو چنكتنيتي نمدو إهن الربسنا ننجر جما ربي مالف جنان نمدو إسن نما خبجو تجرا نما جالتو تجرا ماتي ساني تجرا نمدو إأكا هندتو خيري يوك أباتنس شر يوك أباتنس مقاها من إسان هندبتنا نمدو إهن الربسنا جيرجما ربي عليه الصلاة والسلام حديثة خانو مغرتي رواية عائشة قباستو خيستي سيح بخاري خيستي خنوفي إرجما ربي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات نمدو إهن الربسنا فإنهم أفضوا إلى ما قدموا إسان وان هجة الدنيا قبتي يو خيري تاتيس يو شري تاتيس gartee gama waan hojjetanii kutanii jiraniiti namadu ihin arrabsinaa nunjee ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam maaliyyaa namni ati arrabsitu kun nama sadarkaa guddoo qabu akka ilma namaa birattis rabbii birattis nama gartee hawaasa ofiitiif qabsaawee du'e tokko gandummaa gartee ati nama tokko joolloltiif jecha gartee namni tokko ebaluun tokko si aarsee jecha nama gartee gootatti hawaasni tokko lakkaawee gartee nama biratti sadarkaa guddoo qabu hawaasaaf qabsaawee tokko maaliyyaa namni ati arrabseesun yoo isa ta'e duba yaa obboleeyyan kiyya dhalootni ammaa kun dhaloota akkami ja'anii gartee namni ammaa kun xiqqoo malee gartee abaarsallee irraa fuunee jira wallaahi inkaaraan sodaanu isa xiqqoo malee nama du'e akkamitti hammeenyaan kaafnu duba obboleeyyan kiyya walumaa galatti nama du'e gartee hamtuudhaan kaasuu ergamaan rabbii irraa nu dhorke amma kana hundaaf wanni sababati gandummaadha gandummaa moo ergamaan rabbii da'uuhaa lakkisaa fa innahaa muntina isin warraqa waan ajoytuudha dhiisaan hunjeeduba yaa obboleeyyan kiyya garam deemaa jirra namni guddaan nu hifate ergamaan rabbii dhuguma baana wallaahi fatu'dhul ahyaa'a nama lubbuun jiru azaagootanii cinqitanii hunjee ergamaan rabbii wasadaqa rasuulullah wallaahi namni nu jidduu rakkate namni gartee waa beeku rakkate namni gartee guddaan dhalootni ammaa kun dhalootuma akkami je'ee xiqqoo malee inkaaraa abaarsa fuunee duba obboleeyyan kiyya waan gandummaa والقودني والأربسان كان راح فجانو بليان كيا قرتي توكم خينيا ها أينو خيستو نمدو إيه نمجوتا مك أبدان كاسو راح فجانو نمدو إيه خامي يو قرتي مك أبدان كاسو راح فجانو والأربسول لي حالك كيف نيا جرتك توك والسلام عليكم.